turashobora gukomeza usoje uheze madame wawe bityo dukomeze twese. Njyewe ndashimiye Alexis biseme ko Nyamwiza Zahabu ambera umugore w'isezerano, nzamukunda nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa arwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere ye y'ishengero ryose. Okay, dukomeze. Njyewe Nyamwiza Zahabu Miseko ndayishimiye Alexis ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha nzamugamburukira nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa arwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo agarutse kujyana ishengero ryiwe. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Reka dukomeze. Jewe Museveni Boss Joel bisemo ko Muhorakeye Bazizane ambera umugore w'isezerano, nzamukunda nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Dukomeze. Jewe Muhorakeye Bazizana misemo ko Museveni Boss Joel ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha nzamugaburikira nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Bihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Ko muragira ngo biroroshe se? Kubera ko umaze gutinda n'abatarabikora, kuragira ngo biroroshe bino bintu. Dukomeze. Jewe Gapfizi Aimable bisemo ko Mwirinzi Angelique ambera umugore w'isezerano, nzamukunda nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero rye. Bihamije imbere y'Imana imbere y'ishengero ryose. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Jewe Mwirinzi Angelique bisemo ko Gapfizi Aimable azambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha nzamugamburukira nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Bihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Dukomereze amashyi menshi cyane. Dukomeze. Jewe Ruganza Prince bisemo ko umukunda bigira Imana ambera umugore w'isezerano, nzamukunda nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro,
yaba ari muzima cyangwa se kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza. subiramo neza, subiramo neza. jewe Ruganza Prince mpisemo ko umukunda Bigirimana ambera umugore w'isezerano, nzamukunda nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero rye. Bihamirije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose, Imana izabimfashemo. Amashyi menshi ku Mana yacu. jewe umukunda Bigirimana mpisemo ko Ruganza Prince ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha nzamugamburukira nzamyihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Muri kuriya kuboko mu kuboko kugira kabiri, urutoki rugira kabiri. Yes, Ndayishimiye Alexis, nkwambitse urupeta ikimenyetso cy'urukundo, nzabana nawe muri byose, nzakomeza gukunda, nyuma yawe nta wundi. amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Amen. Mweze ngira ngo murabona ko nta rundi rupeta yari afite. Jewe Nyamwiza Zahabu nemeye gushyingiranwa na Alex. Utavuga cyane arasubiramo. Jewe Nyamwiza Zahabu nemeye gushyingirwa na Alex, nzamukunda tuzabana akaramata kugeza igihe tuzopfira. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Hallelujah. Reka dukomeze, mukomeze munezerwa, ariko kandi tugeze ku mwanya wo kumva ibyo bavuga, dutuze dukurikire. jewe Museveni Boss, nagutoranyije mu bihumbi byinshi by'abantu, nzagukunda ibihe bidashira, ikizadutandukanya ni urupfu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Amashyi menshi, Hallelujah. amashyi menshi. Nasakuje. jewe muwarateye bazizane, nzagukunda nzakubahisha, nzagukundira umuryango. Amen. Komere Yesu amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Dukomeze. Yes. jewe Gapfizi Aimable kwambitse impeta nk'ikimenyetso kuko nagukunze, nzagukunda nzagutonesha, Imana izabimfashemo. Amashyi menshi ku Mana yacu. Cyane. Cyane. jewe Mwirinzi kwambitse urupeta rw'isezerano ko ngukunda, nzakubaha nzakubahisha, nzagushigikira mu mihamagaro yawe yose kugeza iteka ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Haleluya. Cyane. Reka dukomeze. jewe Ruganza Prince kwambitse wowe umukunda impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda nzakomeza kugukunda, Imana izabimfashemo ibihe byose. Amashyi menshi ku Mana yacu.
dukomereze amashyi menshi cyane. ntibararangiza taramwambika Mukunda bigira Imana wamwambitse atariho. dutekane. bigira Imana nkwambitse urupeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nzagukunda. Wow. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Kandi mugiye kuburahirira imbere y'Imana, tugiye kubasabira n'umugisha w'Imana. Hano Bibiliya nahisemo inshingano nkeya ku bagabo, inshingano nkeya ku bagore. Umugabo, urwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso ibice 5:25 kugera ku murongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryigura. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryigura. Iyo ni inshingano y'umugabo gukunda umugore we. Kandi urugero rwiza nka Kristo uko yakunze itorero akaryigura akagera aho aryitangira. Ni ukuvuga ngo ugomba gukunda umugore kugera ku rugezo rwaho ugomba kumwitangira neza. Apana umuntu ntakaza komanga ku muryango ngo ubwire umugore ngo nahaguruka aje gukingura. Oyaye. Ugomba kugera ku rugero rwo kumva ko ugomba gupfa kubw'urukundo rwo gukunda umugore wawe. Inshingano ya kabiri, Bibiliya iravuga ngo nkuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero akaba n'umukiza waryo, ari we mubiri wiwe. Haleluya cyane, haleluya. Ntabwo muri imirizo, ntabwo muri amaguru, ntabwo oya. Bibiliya yavuze ngo muri umutwe. Iyo tuvuga ngo umugabo ni umutwe, ntabwo tuba dushatse gupfobya umugore. Oya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nimwe mugomba gutekerereza ingo zanyu. Ariko ntibibujije ko muri iyo mitekerereze mufatanya, mufite abafasha. Hari n'abafasha batekereza kuruta abagabo, nabyo birashoboka. Ariko nubwo byoshoboka, umugore w'ubwenge, muzosome na Bari na Abigayili neza. Abigayili yarazi neza ko umugabo we wari igipfu bene cya kindi gipfu, yarabizi. Yarahubutse umunsi umwe ngo ahubuke, umugore wamenye ko umugabo we adatunze bwinshi, yama yiruka ngo ashike akora ibintu bikomeye, ibintu bigenda neza, ariko biza kwitirirwa nde? Umugabo. Yesu ashimwe cyane. Muzofatikanye kugira inama no kujya inama kugira ngo ingo zanyu zibashe kubakwa. Bagore mukunde abagabo banyu nkuko itorero rigandukira Kristo, ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ko murumva mwaba damu mwe ngo muza muganduka muri byose ku bagabo banyu, mubagandukire. Kujya uzuza ugasirimba hano ugandukira Kristo, uzubanza ugandukire umugabo wawe kandi ngo muri byose. Icya kabiri ni ukugira imico myiza. Igitabo cy'Imigani 31:10 haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane marijani igiciro. Umugore mwiza atanga ibitekerezo byiza. Umugore mwiza ntabwo ari uburanga, ntabwo ari itaye kujya muza mubivuga.
umugore mwiza ni umugore w'imico myiza. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Wewe uri aha ari umugore nawe uhawe ushaka kubaka, umugore ni imico myiza. Apana biriya bindi mugenda muzana. Bibiliya yavuze ngo umugore mwiza ni umugore w'imico myiza. Ariko ngo umugore w'ingare, mama shahuwe, umugore w'ingare ngo nika kujya kwimvura. Bibiliya yarabivuze hano muri iki gitabo cy'Imigani 27 umurongo wa 15 ngo umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare uvuga urudaca ngo birahwanye ni matimbi. Ntamwe nta please, nukuvuga ngo umugore w'ingare kujya imvura izigwa hakaba gatonyi neza ko ku gitanda cyangwe ahantu mu nzu neza, kujya urujojo neza ngo n'umugore w'ingare uzuvuga neza ni mahwane, bararesha ni egale. Ni bande bagore b'ingare muri twebwe? Ashira ukuboko hejuru tumurebe. Ninde? Bose babaye abapole ni ukuri kw'Imana. Nta mugore w'ingare turimo? Ntawe? Mwabagabo mwe nta bagore mutunze b'ingare? Ariko nimba nahari, hari uko Bibiliya yabivuze. Yesu ashimwe cyane. Ni ukwihanganirana. Ariko nawe uzoreka ubwo bugari. Ni ukuvuga rero umugore mwiza ni umugore w'imico myiza. Bwana sifiwe. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Tugiye kuja mu mwanya kugira ngo tubashe kubahezagira inama nizo n'izindi Imana izogenda ibaha biciye mu ijambo ryayo. Icyo tubifuriza ni ukubaka urugo rwiza. Bibiliya yavuze ngo Imana itubatse inzu, duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo abubaka bose baruhira ubusa. Ni ukuvuga ngo urugo rwanyu rwubakire kuri Kristo. Murebe Imana ari ibubakira ingo zanyu biciye muri ziriya nkingi tubonera mu ijambo ry'Imana. Ingo zanyu zizakomera, ingo zanyu muzabana akaramata ibihe byose. Imana ibagire neza. Reka nsabe babaheze indahiro. Uburyo bari babanye ibi byari bitarakorwa imbere y'Imana. Izi ni mu mpamvu zimwe bagiye kurahirira imbere y'itorero nk'ibihamya by'ica ijambo ry'Imana rishigikira ko bazabana akaramata, batazatandukana na gatoya keretse urupfu cyangwa Kristo agarutse. Nimubambere mikrofone, umwe wese arabyatuza akanwa ke abivuge, mubyumve n'Imana kirabyumvira mu ijuru. Hera kururiya Alexis muheze. Turashobora gukomeza usoje uheze madame wawe, bityo dukomeze twese. Njyewe ndashimiye Alexis, mpisemo ko Nyamwiza Zahabu ambera umugore w'isezerano. Nzamukunda, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa arwaye, kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere ye y'ishengero ryose. Okay, dukomeze. Njyewe Nyamwiza Zahabu Miseko ndayishimiye Alexis ambera umugabo w'isezerano. Nzamwubaha, nzamugamburukira, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro,
yaba ari muzima cyangwa arwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza cyangwa se Kristo agarutse kujyana ishengero ryiwe mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. amashyi menshi ku Mana yacu. Reka dukomeze jewe Museveni Boss Joel mpisemo ko Muhorakeye Bazizane ambera umugore w'isezerano, nzamukunda, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. amashyi menshi ku Mana yacu. Dukomeze. jewe Muhorakeye Bazizana mpisemo ko Museveni Boss Joel ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha, nzamugaburikira, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe bihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. amashyi menshi ku Mana yacu. Ko muragira ngo biroroshe se? kubera ko umaze gutinda n'abatarabikora kuragira ngo biroroshe bino bintu. Dukomeze. jewe Gapfizi Aimable mpisemo ko Mwirinzi Angelique ambera umugore w'isezerano, nzamukunda, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero rye bihamije imbere y'Imana imbere y'ishengero ryose. Amen. amashyi menshi ku Mana yacu. jewe Mwirinzi Angelique mpisemo ko Gapfizi Aimable azambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha, nzamugamburukira, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe bihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. amashyi menshi ku Mana yacu. Dukomereze amashyi menshi cyane. Dukomeze. jewe Ruganza Prince mpisemo ko umukunda bigira Imana ambera umugore w'isezerano, nzamukunda, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza. Subiramo neza. jewe Ruganza Prince mpisemo ko umukunda bigira Imana ambera umugore w'isezerano, nzamukunda, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa se agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza, cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero rye bihamirije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Imana izabimfashemo. amashyi menshi ku Mana yacu. jewe umukunda bigira Imana mpisemo ko Ruganza Prince ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha, nzamugamburukira, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye kugeza igihe urupfu ruzadutandukaniriza,
cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. dukomereze amashyi menshi cyane. Sekreteri nasubirane ziriya ndahiro ziba zibitse mu biro igihe cyose cyo kubaho kwacu, turazisigarana nk'ibihamya bahamije imbere y'Imana kuzobana nabo no kubana kwabo akaramata. Hanyuma reka nsabe abashumba mutambuke hano imbere, muzane impeta zabo. Muzane impeta zabo mutambuke abashumba. Oh, okay. Revera ko yasigaye yicaye. Abashumba ni mutambuke. Buri mushumba nafate, kubera tudashobora kuzihuza. Okay, mushumba fatiyi. Alexi. Mwazikwiriye mwese. Nibaza ko mwazikwiriye mwese. Reka tusenge Imana ntagatoya. Bagiye kwambikana zino mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwabo, nk'isezerano basezeranye imbere y'Imana ko bazakundana ibihe byose. Haleluya. Tugiye kuzisabira hanyuma baze kuzambikana ku magambo yabo bwite baza gukoresha. Karibu gusenga, twese dusenge. Turaguhimbaje. Shigwa hejuru umwana w'Imana. Turahimbaza izina ryawe ryera kandi ryiza. Haleluya. Kuko n'umunezero n'umunezero n'urukundo. Shimwa mwami. Shigwa hejuru kuko duhagaze mu isezerano ryawe. Uri Imana. Uyu wari umugambi wawe kuko mwami Yesu wavuze ngo umugabo n'umugore bakwiye kubaho. Iyo mpamvu dushima izina ryawe wawe mwami. Uyu munsi turi bihamya turazisabira kandi tuzisengera kuri uyu munsi kuko zidafite aho zihurira naho zitangira ni ku rukundo rwo mu mitima yabo rutegerezwa kuba. Kuko bazabana urukundo Yesu yadukunze nibwo rukundo bategerezwa gukundana. Mbere yawe bagiye kandi neza y'Imana izabashe kubana nabo kuko ni ikimenyetso twaduhaye ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ubashe kubagirira neza kandi mwami ineza y'Imana izabashe kubana nabo. Mu izina rya Yesu Kristo tubisaza dukunda. Zifite aho ziteranirije urukundo rwabo ruzaba umuzinge muri uzaba urwiteka ryose. Zakomeza ubane nabo ubafashe muri byose. Ni mu izina rya Kristo dukunda. Amen. Amen. Murashobora kuzibaheza. Muheze iyiwe. Imana ibahe umugisha. Nimubampere microphone. Bagira icyo bavuze ku magambo yabo bwite. Twashimye ko itorero tutobategurira indahiro, bavuga ikiri mu mutima wabo ashaka kubwira umukunzi we. Ngaho rero mufatire microphone. Muri kuriya kuboko. Mu kuboko kugira kabiri, urutoke rugira kabiri. Yes. Ndashimiye Alexi, mpambitse urupeta kimenyetso cy'urukundo. Nzabana nawe muri byose, nzakomeza gukunda, nyuma yawe nta wundi. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Amen. Muheze. Ngira ngo murabona ko nta rundi rupeta yari afite. Jewe Nyamwiza Zahabu nemeye gushyingiranwa na Alexi. Tiyokundaga babi. Utavuga cyane arasubiramo. Jewe Nyamwiza Zahabu
nemeye gushingirwa na Alex nzamukunda tuzabana karamata kugeza igihe tuzopfira. Amashyi menshi ku Mana yacu. cyane cyane. Amashyi menshi ku Mana yacu. Haleluya. Reka dukomeze mukomeze munezerwa, ariko kandi tugeze ku mwanya wo kumva ibyo bavuga dutuze dukurikire. jewe Museveni bose nagutoranyije mu bihumbi byinshi by'abantu, nzagukunda ibihe bidashira, ikizadutandukanya ni urupfu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amashyi menshi. Amashyi menshi. Nasakuje. jewe muwarateye bazizane, nzagukunda nzakubahisha, nzagukundira umuryango. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Dukomeze. Yes. jewe Gapfizi Aimable kwambitse impeta nk'ikimenyetso kuko nagukunze, nzagukunda nzagutonesha, Imana izabimfashemo. Amashyi menshi ku Mana yacu. cyane cyane. jewe Mwirinzi kwambitse urupeta rw'isezerano ko ngukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzagushigikira mu mihamagaro yawe yose kugeza iteka ryose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Yego yego. Haleluya. cyane. Reka dukomeze. jewe Ruganza Prince kwambitse wowe umukunda impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, nzakomeza kugukunda, Imana izabimfashemo ibihe byose. Amashyi menshi ku Mana yacu. Dukomereze amashyi menshi cyane. Ntibararangiza taramwambika. Mukunda bigira Imana Wamwambitse atariho. Dutekane. bigira Imana kwambitse urupeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda. Wow. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Tubega abahenzi Imana icyubahiro. Tuzamura ibiganza ndabizi ko munezerewe. Haleluya. Impamvu wenda mubona bimwe biha bigenda bita ntabwo ari impamvu zabo, reka mbivuge gutyo. Iyo abantu bategura ubugeni turabonana tukabagira inama, tukababwira uburyo bwose baba bafite na ba pare na ba marene. Ni ukuvuga ngo ibyo bihe byose birahaba mu muteguro kugira ngo umuntu abe ari hano imbere, kugira ngo abantu muza mutahura uko ibintu biba bimeze. Kubera ko rero izo mpamvu zose zitahabaye, baje kugira ngo bace imbere y'Imana bahamya bino bihamya. Nico gituma mubona bimwe wenda yaba ari twe ntitwabateguye muri ubwo buryo, haba ari pare marene kuri bose ntibabateguye. Niyo mpamvu rero ariko byagenze neza. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Reka rero nimba bateguye akantu baza gupfukamaho igize hari imbere gatoya. Urashobora kuza umwe wese yerekerane na mugenzi we gutya mufatane mu biganza. Aha, mupfukame ariko mupfukame. Mupfukame nyine mukwira ahantu hose. Yego. Yego. Fatane mu biganza.
reka nsabe iteraniro ryose turambura ibiganza, hanyuma abashumba batuje imbere tubasabire umugisha w'Imana. Haleluya. Tubasabire umugisha w'Imana kubaho kwabo, Imana ikomeze yeze urugo rwabo, Imana ibafashe muri aya masezerano basezeranye imbere y'Imana, Imana izabaheze umugisha mu buryo bwose, umugisha imaze kubaha izobongerereho n'uwundi wo kubana nabo ibihe byose. Karibu gusenga twese, iteraniro ryose tuzamura ibiganza tubasabire umugisha. Turagushima data kuri uyu mwanya, dushimiye ineza yawe, dushimye urukundo rwawe rwinshi. Adamu na Eva, ijambo ryawe riravuga ngo kubw'urukundo wadukunze nirwo rwatumye uza ugasiga ibikomangoma, ugasiga ibintu byose byagusubizaga, kwari ukugira ngo uronke umwana w'umuntu. Asandi data kubw'iyi migisha myinshi tubonera muri Kristo Yesu. Aba bene data baciye imbere yawe Mana, kugira ngo wongere kandi kubaha imbaraga zo kubasha kubihagararamo neza, zo kubasha kwiyerekana imbere yawe, kubakira urugo rukomeye atari wowe wubatse, komeza zituruka mu kuboko kwawe, zubakire ku rutare zabo, utanyeganyezwa n'umwanzi wareba byose ngo tubashishwa zose muri byose, kuko ari we uzubasha wabera Imana imbaraga mu rukundo. Emera ugaragara uri Imana, igihe cyose bazabasha kubona Imana muri bo, Imana izabashe kubayobora, bazobashe kuyoborwa n'imbaraga zisumba byose, ubwabo ntacyo babasha, ariko kandi bizeye imbaraga zawe Mana. Komeza ugaragare nk'Imana, komeza wiyerekane mu mago yose, ubashe kubone kuri Imana ikomeye muri bo. Asandi data yuko abakwiringiye bose batazabasha gukorwa n'isoni, abakwiringiye bose batwubakira ubusa, umusozi wa Siyoni utazabasha kunyeganyezwa, uko imisozi igose Yerusalemu nawe akaba ari kubashije kugota aya mago. Turabigushimira kandi tuzamura icyubahiro cyawe, kuko nta wundi uhwanye nawe. Asandi data yuko ubashe kubyumva kandi ukemera kubikora ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amashi menshi ku Mana, murashobora guhaguruka. Abashumba barashobora kubafelicita. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Mugihagaze kwa kundi nanone, mugihagaze n'abashumba. Hallelujah. Abashumba mureke kuja inyuma, musubire imbere, hakenewe. Hallelujah. Hallelujah. Urukundo mufitanye rukomeze gukura. Amashi menshi ku Mana yacu. Bagihagaze abashumba barashobora gusubira mu mwanya. Niyo mpano tubasabiye, mufatanye byose. Reka nsabe Museveni boss atambuke hano imbere asinye muri iki gitabo. Murajye musenga natwe tuzabazirikana, urukundo mufitanye muhorakeye bazizane rukomeze gukura. Amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye, mufatanye byose, mufatanye byose, musangire byose. Pastor Tambo kusinye. Murajye musenga
twe tuzabazirikana umugisha aba bombi amahoro Gapfizi Aimable adashira bazabyare bayobowe Mwirinzi Angelique n'umwuka wawe bazabyare Ruganza Prince umukunda Bigirimana umugisha aba bose n'amahoro adashira bazabyare Ndayishimiye Alexis bayobowe n'umwuka wawe bazabyare Nyamwiza Zahabu bayobowe n'umwuka wawe bazabyare Haleluya Haleluya Reka duhamye rero isezerano ryabo ibiganza byanyu byambaye impeta jewe Revera Pasteur Nzayitegaho Gedeon serukiye itorero Carmel ndahamya imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko Ndayishimiye Alexis abaye umugabo wa Nyamwiza Zahabu Icimana yafatanije cyakagire umuntu uzagitandukanya mbivuze mu izina rya data iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Kuko tubivuze nanone mu bubasha duhabwa n'itorero njyewe Revera Nzayitegaho Gedeon ndahamya imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryose ko Joel Museveni abaye umugabo wa Muhorakeye bazizane Icimana yafatanije ntiyakagira umuntu uzagitandukanya mbivuze mu izina rya data iry'umwana n'iry'umwuka wera Imana ibaho umugisha amen. Ndahamya imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryose njyewe Revera Nzayitegaho Gedeon ko Gapfizi Aimable abaye umugabo wa Mwirinzi Angelique kandi Mwirinzi Angelique abaye umugore we Icimana yafatanije ntiyakagira umuntu uzagitandukanya mbivuze mu izina rya data iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Imana ibahe umugisha. Turabihamije imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryose ko Ruganza Prince abaye umugabo wa Bigirimana umukunda kandi umukunda abaye umugore we Icimana yateranije yafatanije ntiyakagira umuntu uzagitandukanya mbivuze mu izina rya data iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amashyi menshi ku Mana.
ubu rero muraza kwihangana gatoya hagiye kujamo akantu agafoto gatoya gato mwihangane gato tambuke umwe Hallelujah. Ivuze birasohora kuko utabesha urakomeye urahambaye urakomeye uri mana isoza amasezerano ivuze birasohora kuko utabesha urakomeye urahambaye urakomeye uri mana isoza amasezerano ivuze birasohora kuko utabesha urakomeye urahambaye urakomeye uri mana isoza isezerano iyo uvuze birasohora kuko utabesha urakomeye Pasiteri ifoto imwe ya twese niyo mpamvu tudahwema kuririmba Imana ibahe umugisha murashobora gusubira mu bibanza byanyu amasertifika yabo mumbabarire gatoya sertifika zabo reka nsaba abashumba muzibaheze hanyuma tuzoba dusoje kugira ngo ico bateguye tuze kugisangirira hamwe twese mubaheze amasertifika y'umutsindo wabo bashobora kubaheza certificat igiti cy'umucungwa mu bindi biti umugore wawe ni kwamese erega ni mwiza uru wawe nawe nu ametenda makuu Mungu wetu. Yes, nuko mioyo yetu yafurahia. Dukomereze amashyi menshi cyane ku bwabo. Ametimiza ahadi yake. Nasi leo tunaimba. Murashobora gusubira mu bibanza byanyu dukomereze amashyi menshi cyane. Imana ibahe umugisha.